So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Hyundai je sa novim Ioniq 5 odlučio promijeniti paradigmu električnih vozila. Oni su odlučili napraviti električno vozilo na potpuno novi način. Dizajn koji je referenca na Hyundaiovu prošlost, to jest na njegov prvi model, na Pony iz 1975. Tako da je ovo u biti vozilo koje povezuje sadašnjost, prošlost i budućnost. Električno vozilo koje se fokusira na inovativan, čist dizajn, na održive materijale. U njegovoj proizvodnji su se koristile PET plastične boce, bambus, vuna, eko koža. Cijeli auto je smišljen da bude vozilo nove generacije, da cijelo vozilo smislimo na neki novi način, da ponudimo drugačiju vrstu mobilnosti, a opet da imate sve ugode koje imate u normalnom automobilu. U unutrašnjosti je prostor gdje se možete stvarno ugodno osjećati, gdje se možete osjećati kao da ste kod doma, vi i svi vaši putnici, sa više nego dosta prostora, sa pomoćnom srednjom konzolom, sa sicevima koji se miču u svim smjerovima, dok se vanjski dizajn bazira na pixel, na parametric pixel dizajnerskom jeziku koji se vidi kroz cijelo vozilo. Znači, auto definiraju čiste vanjske linije, prostorna udobnost, održivost i naravno vrhunski električni pogon. Cijene za hrvatsko tržište kreću 329.990 kuna za verziju sa 58 kWh baterijom i 170 konjskih snaga, pa sve do 450.990 kuna za 72,6 kWh bateriju i 306 konjskih snaga i pogon na sve kotače. Mi u Gašpariću smo izrazito ponosni da vam možemo pokazati novog Ioniqa u našem salonu. Ako vas zanima, dođite i vidite.